Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Sanbor Shullai unomi khmat na po ka 19 South Shillong constituency ulai Sngewbha da ka Tulop baman ubanai ka bakot lailak tingka shaki Balang bat shaki dorbar Shnong kum shibinta ka jingrakhe ka Khristmas bat pediang senam thamai ya kani ka jing lakmen advance Christmas but New Year lapenong ha hall jong ka State Convention Center ha ka balawan ban mi khmat da ginong yalam jong ki Balang ki rang ba Shnong ki seng samla seng kenthei bat ki we ki bala shakhot Sngewbha Shuaban sami kijing ai Sngewbha la penlong kijing yarwai da kisur jing rwai Christmas bat kijing duai hagani ka singi la yo ruban ot ye ukek uba Sanbor ula sami ka song pisa shagi kin hun Balang bat dorbar Shnong khnamba kin yo penan kam ban pen itanat ki Shnong ki thau ki ying mani bat ban ai jing rap shaki baduk bakerdu Since the gift hampers will be accordingly distributed in your own seat. And the Church of Jesus Christ to all our brother and sister, you are thinking maybe from where Sanbor is. Lumparing Presbyterian Church, Lumparing Shillong. Kumparat lagi ya raki, ya kena ke free Christmas, but New Year. Yo, saya kerja kuai, lagi nong yalam niam, batu kerja jaga kubur, lembaga, nong yalam niam nak saya belum kebe. Agak Balang ini trian, agak baiklah. Buai baca tu ini sebab kerja kamu jangan kerja lagi sebab Khristmas. Baca kerja kebelang di waktu dulu dia bukan kerja lagi kebelang ya kada pre Christmas and New Year get together of harmony. Dengan orang kerja pada kebelang ba mulai baru Yesus Kristus berku. Yang ayam ni pada yang borok ke konsumsi ke jonga, 19 South Shillong ya state megalia pada yang real dia borok koi pada haperteru borok koi bagi dia ya ke jingim bagi dia yang jingim bohong bahaya ke jingim masuk pasal ni buat koi dia buat irakiru ya ke Christmas bagi dia hak jingsuk ke jingroi ke jingpa masuk ke masai ke kemen buat ke ba yo ya ke jing yang kajing duai baru ke bakar ku yang ini orang monta. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.